Yang lagi nyan proyek mita sedekah. Yang motor trun baje reman. So baje koko, so peci, so jakrung kaje kana pesantren. Cok dong apa apa. Depat ru itu nak pesantrennya ho. Tak buka apa yang motor. Anak inang di dalam. Anak inang di dalam. So baje lah motor. So persiapan. Pak ni anak dayah. Anak inang di motor. So bere. Pak ni pasukan tu mah. Anak dayah dah model su baje gamis trend you motor. proyek bagi job loading. Betul karyawan minta sedekah. Plat motor. Ada darah lah motor. Iya. Sok baje, babine jalan. So baje kira juga balik baje koko yang peci. So baje reman lu beli. Cok dong apa minta sedekah. Proyek. Ini sekolah minta sedekah kali semayang tubuh ya leh.